birababaje kandi biteye agahinda. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Mbandazi habereye amahano ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Gilbert w'imyaka 35 y'amavuko yasambanyije inka, irangije iyi nka yitaba Imana. Veterineri ayipimye asanga iyi nka yagiyemo amasoro cyangwa amasohoro yagiye mw'ino nka, kandi ino nka yahakaga. Iyi nka rero birangira ihasize ubuzima. Uyu mugabo Gilbert yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo gusambanya inka ikahita yitaba Imana. N'icyaha yakoze cy'indengakamere. Ubundi mu mategeko y'u Rwanda cyangwa mu mateka y'u Rwanda nta muntu usambanya itungo, kubera ko iyo usambanyije itungo rishobora no kukwanduza ibirwara, ugasanga wongeye usambanyije umugore wawe uramwanduje, ugasanga nimba uwo mugore wawe ari konsa umwana ugasanga umwana uramwanduje, ugasanga umuryango wose ukongeje ibirwara utazi. Uyu Gilbert rero yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo gusambanya inka ikahita yaburira ubuzima. Veterineri mu kuyipima yavuze ko iyi nka yishwe n'amasohoro y'uno mugabo, dore ko ngo iyi nka yari yahakaga, ari nayo mpamvu iyi nka yitabye Imana. Rero ibi ngibi byatumye ubugenzacyaha RIB burakara buhita buta muri yombi uyu mugabo Gilbert wari ufite umuryango w'abana babiri, ne wa gatatu n'umugore wa kane, dore ko umugore avuga yuko uyu Gilbert yakoraga hano mw'ino famu y'inka, ndetse yahiriraga inka, nta kindi kintu yakoragamo hano mw'ino famu. Ubwo bivuze ko yari asanzwe asambanya inka, ntabwo ubwo ari ubwa mbere yabikoraga, dore ko nyiri inka acyumva bino yaje n'uburakari bwinshi cyane. Gilbert ho bari bamujyanye ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB, nyiri famu ahageze ashaka gukubita Gilbert, inzego ziratabara zari ziri aho hafi, ndetse avuga yuko Gilbert bamufunga bakamukatira burundu kubera ko icyaha cyo gusambanya inka ikanapfa. Bivuze ngo uyu nguyu n'umwana mutonya yamusambanya. Bino rero byatumye Gilbert atabwa muri yombi, ntago arakatirwa, ntago icyaha kiramuhama. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru ku gihe yizewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyahire hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Mbandazi ahabereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane. Gilbert w'imyaka 35 y'amavuko yasambanyije inka ku iki gicamunsi, inka irangije ihita yitaba Imana. Ibi byarijije benshi, abandi bibakoma mu nkokora. Nyiri famu acyumva bino yuko inka ipfuye isaza yirukanka ahamagara veterineri mu gupima ino nka basanga yishwe n'amasoro, dore ko iyi nka yari itwite, ari nayo mpamvu yapfuye. Ubundi amasoro nta kintu yatwara inka, ahubwo yayaguye nabi, kubera ko iyi nka yari itwite, bituma rero iyi nka yitaba Imana. Bino rero byatumye Gilbert ahita atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo gusambanya inka, ndetse ikahita yitaba Imana. Umuryango wa Gilbert uvuga yuko uyu Gilbert n'ubundi yigize kujya kuvurwa, bamujyana Indera. Icyo gihe yari afite uburwayi bwo mu mutwe, bamujyana Indera baramuvuza arakira. Umuryango wavuze yuko nimba ibintu yabikoze ntabwo ari we wabyikoresheje, bivuze ngo ni uburwayi ajya agira bwo mu mutwe bushobora kuba bwatumye akora bino, kubera ko Gilbert yari afite umugore n'abana babiri, bivuze ngo yari afite umuryango w'abantu batatu. Bahamya neza yuko Gilbert ari muzima, bino bintu atabikora, ariko ibi ntabwo byatumye adatabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo gusambanya inka. Ni mu gihe iki cyaha nikimuhama ari buze gukatirwa igifungo kitarengeje imyaka 3, bishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cy'imyaka 35. nibakoresha ijanisha yashobora gufungwa imyaka 35, kubera ko ni nko kwica ku gahato. Buriya iyo itungo nka rino iyo ripfuye, buriya hari amategeko ahana. Ingingo yashyizeho iri tegeko niyo rero niryo bakurikiza bahana umuntu. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, ni muri bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyamwumvaga nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma.